بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. O hamdi i zahvala Allaheske pripadi na Allah Zil Jalali vel ikramu salavati selami anaya upramaro manglo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Avdijesiem deshupanšto divetaro amaro mubarako masek Ramazani posteja. I o Allah Đelešanuhu subhanallah ve ta'ala objasni nalamenge deka kiaka sura so čitingemla vakera lamenge deka o paripe koga vela i palo paripe a vela i o lesnokja. Pa elhamdulillahi rabbil alemin molina Allah hezil celali vel ikram inshallah i o Ramazani da garo masekte o volamenge loko. Kote amen o muminja, kote počminaja te postina o masek o Ramazani ko početok normalno teško avela harica, poteškoća, međutim akana so približinala pe o ekvaš Ramazani već na kagemle, počminaja, elhamdulillah te približiname, znači panda dešu štar divet do bližinamen džiko bajrami. Pa molina Allah ezil celal vel ikram inshallah o Allah Đelešanuhu tekerala menge sav ibadeti akabuli makbul inshallah. Objasnila menge isto znači ki sura akate dekava kerala menge o Allah Đelešanuhu sekoja težina pali težina avala i lesnokja. Međutim isto situacija na primjer koga i sijamen jek uzbrdica, trebala te uklala da ja uzbrdica, trebala menge dosta energija ili dosta snaga, trebala menge zorite da te uklala da ja adava brego. Koga avaja džiko adava brego pre harica i o lesninela menge i amen posle počminaja teđa natele ko brego. Otkako počminaja teđa natele na trebala menge put energija. O pre korkoli džana peske. Elhamdulillah rabbil alemin. I agar isto način a menge o Ramazani. Od početok tano harica poteško si ne amenge, ama akana inshallah sa polesno i polesno molinaja Allah ezil celali vel ikram inshallah Allah Đelešanuhu te priminal amare ibadetija ko masek o Ramazani. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.